Сапар турасында мусапырларга байланыштуу болгон маселелер. Миграция жана башка маселелер. Биринчиден, алхамдулилла, бардыгыбыз эле мусапырбыз. Кыргызстандабызбы, ата-энебиздин алдындабызбы, туулган жериндебизби, же чет өлкөлөрдө жүрөбүзбү, бардыгыбыз мусапырбыз, чын-чынына келгенде. Каалайлы каалабайлы көз көрөт, каалайлы каалабайлы тил сүйлөйт, кулак угат. Ошондой эле каалайлы каалабайлы ар бирибиз сапарга келгенбиз, мусапырбыз, дүйнөдө жергиликтүү эч ким жок. Түбөлүктүү сапарга кетип атабыз. Ва ми вараихим барзахун иля яуми юб'асун. Куранда Аллах Таала айтат, алардын аркасынан ушундай перде бар, тосмо бар. Кыяматка алар бардыгы кайра тирилип чогулганга чейин болду, аркаларында перде болду, дүйнөдөн кетти, денеден жан чыкты, кайра артка кайтпай турган түбөлүктүү болгон сапарга бардыгыбыз кетип атабыз. Аэропортко барсаңыз, түрдүү мусапырларды көрөсүз. Бирөө Америкага кетип атат, бирөө Казакстанга, бирөө Саудияга, бирөө дагы башка жака. Сиз менен биз дагы ошол бир дүйнө шаары деген бир аэропорттун ичинде жашап атабыз. Бардыгыбыз сапарга аттанып атабыз. Бирок сапарыбыздын бара турган багыты экөөнүн бири же түбөлүктүү бейиш, же Алла сактасын түбөлүктүү тозок, экөөнүн бирине бара турган түбөлүктүү мусапырлар болуп эсептелебиз. Ушул жашоонун ичинде, кыска жашоонун ичинде дагы анча-мынча сапарлар болуп турат. Тиричилик ниетине чыкса болот. Куранда Алла субханаху ва таала динге бейнет кылып, Алла жолунда казатта жүргөн мужахидтер менен биргеликте рызкысыны адал жол менен издеп, сапар тартып, бөтөн элге, бөтөн жерге барган кербен тартып жүргөн адамдарды экөөнү удама-уда бири-бирине карама-каршы Аллах Таала айткан. Мындайча айтканда, кандай эле Алла жолунда динди жайылтайын, элимди, жеримди, мекенимди коргоюн, динимди коргоюн деп туруп чыксаңыз, кандай сооп болгондой, адал кесип кылып дагы чыгып сапар тарта турган болсоңуз, анда ал дагы ошондой эле сооп берет деген мааниде. Сапарга чыкса болот. Куранда Алла айтат: "Алам такун ардуллахи фатухажиру фиха алладина татаваффахумул малаика." Ушундай адамдар, аларды азап периштелери жандарына алып атат. Қалу фима кунтум. Аларга кайрылып сурашат, силер кандай жашоодо жашайт элеңер? Кандай жашоодо элеңер? Мындайча айтканда, эмне себептен күнөө кыла берип, силердин жаныңар бизге тапшырылып калды, азапка түшүп калдыңар. Азап периштелер адам жанын алып атып, ошол жандан сурайт экен: "Фима кунтум, силер каякта жашайт элеңер? Кандай жашоодо элеңер?" Десе алар айтат: "Кунна мустадафина фил ард." Биз жерде алсыз адамдардан элек. Мындайча айтканда, чөйрөбүз күнөө болчу. Күнөө туура эмес чөйрөдө жашадык. Кысылган туура эмес жашоодо жашадык. Алланын өкүмүнө тургуза албай арамдын ичинде жүрө бердик. Десе периштелер айтат: "Алам такун ардуллахи васиатан фатухажиру фиха." Эмне дейт? Аллах Тааланын жери кенен эмес беле? Ошол жерди кезип, ордуңарды которуп, жашооңорду өзгөртсөңөр болбой беле дейт. Ошол күнөөдө, ошол кыйынчылыкта бир жерде жүрө берип, өзүңөргө тозок тилеп албастан, жашооңорду бузуп албастан, алам такун ардуллахи васиа, эмне Аллахтын жери кенен эмес беле? Фатухажиру фиха, ошол жерлерде дейт хижрат кылып, көчүп чыгып, дин үчүн, эл үчүн, жаңыртуу үчүн, жашоону алдыга өстүрүү үчүн, өнүгүү үчүн жериңерди которсоңор болбой беле дейт. Улайка маъвахум жаханнам ва саат масира. Бул адамдардын бара турган башкалкала жери тозок болуп калат. Кандай гана жаман кайтып бара турган жер тозок дейт да. Ошондон урматтуу туугандар, кыскасы ислам шариятында адал кесип үчүн, илим үчүн, билим үчүн, динди жайылтуу үчүн, динди жашоого алып келүү үчүн хижрат кылып, көчүп, мекен, мамлекеттен мамлекетке, шаардан шаарга чыкса болот. Бирок анын адеби бар. Анын жол жобосу бар, жолдомосу бар, шариаты бар. Ошол шариатка ылайыктуу кыла турган болсок, Алла да разы, дүйнөбүз да курулат, ахиретибиз да абад болот, жанданат. Эгерде ал адептерди сактабасак, өзүбүз билгендей кыла турган болсок, анда дүйнөбүз да бузабыз, ахиретти да бузабыз да. Эске түшкөндө кээ бир алдымдардын айткан сөзү бар. Иман 5 нерседен турат деген да. Адамдын иманы 5 нерсе аркылуу сакталат.
Birinchisi emne yaqin deydi. Ekинчisi adaul faraiz, farzlarga beken bolu. Üçüncü sünnetlerge beken bolu. Sünnetlerge beken bolu. Birincisi yaqin deydi. Ekincisi ihlas. Andan keyin farzlar, andan keyin sünnetler, andan keyin adepler. Kaçanda adam adeplerdi taşlasa, misal sapardın adebi, musafirçılıktın adebi, cumuştun adebi, erkek ayal sapar kılığının adebi. Eğer de uşul adepler, etikalar taştalıp başlasa, anda şeytan gelip jaşoodagı sünnetlerdi çıkarıp başlaydı. Sünnet amallar çıkıp ketkenden keyin gelip durup farzga asılat deydi. Farz ketkenden keyin ihlaska asılat. Oldu, Kuday üçün, ahiret üçün emes, dünya üçün yaşap kalasız. İhlas ketkenden keyin adamdın yakini daha ketet deydi. Adamdın yürekte bolgon tayanıcı daha ketet. Allah'a emes, Allah'ın kudretine emes, Allah'ın hükümüne emes, nerselerge, materyaldı nerselerge tayanıp başlaydı. Kaçan tayanıç ketkenden imandağı adamdan çıkıp ketet deydi. İman daha çıkıp ketet. Oşonduktan siz menen biz adepti bu kişinekey nerse dep düşünböş керек. Ta bul jönel adebi eken depçi. Adep arkылуу adam болосу imanına bolgon karşı şeytanga joldu, иштей турган жолду ачып берип коет да, эгер адепти сактабаса. Şondan inşallah hazır kıskaça urmatlı cemaat sapardın adepleri boyunca inşallah muzakara kılalı. Bardığı sapardan boş emesiz. Turu olturup bir ısık kölge varabız. Buyaktan turu olturup bir özünün atene özgü ata jurtubuzga barabız, Oşqa barabız, Talaska barabız, Narınga barabız degendey. Moskvaga ketip atabız, Amerikalap ketip atabız, Европалап ketip atabız, dünya yüzünü kezip jatabız. Alhamdulillah Allah'ın bergeni, mümkünçülüğü, bereketi. Turda murda siz menen biz som dep süйлөш kıyın ele, az dollar dep jön ele süйлөp kaldık. Murda özübüzdün, atenebüzdün üyüne gelip barıp geliş üçün bir yıl vaqt ötetele, bir yılda bir jol araң barıp jelek. Hazır alhamdulillah dünyönü gezip atabız. Ötken jolu bir vaqtın içindele 6000 adam misalı umrada жүрdü. Bir eli vaqtın içinde. Al 15 günden dağı keyinki 6000 gelet. Yani Allah'ın bergen bereketleri vardı. Biroq oşon adeplerini үйрөнүp alsak, kanday adep menen sapar kılışыбыз gerek. Birincisi, Urmatlı cemaat boş orunlarga inşallah oturup alыңыздар. Arttan gelgen adamlar jıldırıp, süylöp, ızıcı çıkkanga sebep bolup kalıp. Aldıdan cemaatlardı tolturup oturuversek, arttan gelgenler adepti saktap, inşallah tınç boş orunga gelip oturuverelim. Birincisi, jakşı niyet menen saparga çıgуу. Demek niyet durus boluş gerek eken. Jaman niyet menen çıkbaş gerek eken. Demek birinci özüңүздүн жүрөгүңүзгө biraz көз салып коюңуз. Эмне максатта баратасыз? Al жаққа барсаңыз, dünya ahiretіңізге пайдабы же зиянбы? Ошол сапар аркылуу Аллахты разы кыласызбы же наразы кыласызбы? Биринчи, ниетти көзөмөлдөп коюу. Мен эмне ниетте баратам деп ниетти көзөмөлдөө. Экинчиси, сапарга аттануудан мурун истихара намазын окуп алуу. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, "İza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn" ila ahiril hadis ravahul Bukhari. İmam Bukhari rahmatullah rivayet kılan hadiste Peygamberimiz aytat, sizlerden biriңер kaçanda bir manilүү bir işti kalasa, anda 2 rekat namaz okusun da dep akırına çeyin istihara namazını aytıp bergen. İstihara degeni 2 rekat nafil namaz, istihara niyetinde. Anı okuyubuz, okugandan keyin akırında dua kılınat. 2 jaka salam bергенден koldan kelse, birinci rekette Kul ya eyyuhal kafirun suresi, ikinci rekette İhlas Kul huvallahu ahad suresi, anan akırında Allahümme inni astakhiruka bi ilmik ve astakdiruka bi kudratik ve as'aluka min fadlikel azim fe inneke takdir ve la akdir ve ta'lamu ve la a'lam dep akırına çeyin dua, uşul duanı aytabız. İstihara namazı dep koyat. Peygamberimiz aytkan, kim istihara kılsa hiç kaçan ökünüçke duşar bolboyt degen. Kim maşvara kılsa, kengешсе aldağı ökünbeyt, akırı jamandık menen bütbeyt degen, kaygırbayt degen. Oşonduktan bir iş kılarda Allah menen dagı istihara degende manisi Allah'tan jakşılıkты suroo degen söz. Uşul iştin içindeki jakşılıktardı ber, jakşılık bolsa. Jamandık bolgon bolsa meni alыс kıl, bul işte menden alыс kıl da, anan başka arkılуу berip tur, oşol jerde meni razı kılgın degen duanın manisi da. Şondan inşallah ne kılabız? İstihara kılıp alıp turup anan keyin saparga attanabız. Üçüncü, tajribalуу adamlar menen kеңешип alıp чыгуу. Кайсыл тарапка, кайсыл жумуш багытында кетип атасыз? Ошол тарапты билген жана ошол жумуштан tajribalуу adamlar menen кеңешип alıp туруп анан сапарга аттануу. Төртүнчү, adamdардын акыларын берүү. Kur'an'da Allah aytat, "İnnallahu ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Albatta Allah Taala sizlerge amanatlardı öz ellerine ada kılыңарды, kaytarыңарды buyurat deydi.
Бұл аят Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Кабаның içinde түскен аят та. Кабада şu bir аят түскен. Hazreti Umar айтады, Пайғамбарымыз Фатху Маккада 8-ші Зулхиджада Меккені қолға алғанда, Пайғамбарымыз ачқышты алып Кабаның içine girip шығып келеді, ушул аятты оқып шықты дейді. Албетте Аллах Таала силерге аманаттарды өз елдеріне қайтаруыңарға бұйырады. Демек, егер аманат болып қалса, ошол аманаттарды сөзсіз қайтарып қойып тұрып, ана сапарға кетіш керек екен. Жан аманат, сапар қандай болады Алла білет, келебиз келбейбиз Алла білет. Бізде біреулердің бұйымдары, башқа нәрселері, аманаттары қалып кетпесін, аманаттарды қайтарып сапарға аттану. Чығуға парыз болған сапардың башқасында ата енеден рұқсат сұрау. Парыз болғанда рұқсатсыз эле чыгылат. Аллахның бетін ары кылсын, егер душмандар кол салып қалса, аял күйөөсүнөн, балдар ата энесинен рұқсат сурап эле анда согушканы, анда мамлекетти, жерин, элини, динини коргогону чыгылат. Бул парыз, ар бир адамга милдет болуп калган учурда. Парыз болбогон сапарларга аттанганда анда не кылыш керек? Рұқсат сурап туруп анан чыгыш керек. Ата энеден рұқсат сурап анан чыгыш керек. Кайтып келгенде дагы биринчи ата энебизге келип анан үйгө келсек эң жакшы болот. Азыркы учурда бир устаздарыбызды тааныйбыз, Алла өмүрүнө береке берсин. Адат ошондой, сапарга чыгат, көп сапарга чыгат. Сапардан кайтып келгенде биринчи ата энесинин үйүнө келет. Ата келип, ак батасын алып, мына мен келдим, сак саламатмын деп абалыны сурап коюп, белек бекчесини берип коюп, анан келет да мешитке келет, 2 рекет намаз окуйт, дуа кылып алат, андан кийин үйгө барат. Пайгамбардын сүннөтү болчу. Пайгамбардын адаты ошондой эле. Ошого аракет кылалы биз да иншалла. Osiyatı bolsa aytıp ketүү. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ma haqqu imri'in muslimin lahu şey'un yurida yusiya fi yabitu leylatayn illa ve vasiyatuhu maktubatun indahu ravahul Bukhari. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, al tuuralı osiyat kılууну kalagan nersesi bar musulman 2 tün ötkөрүүгө акысы жок, ал осиятты алдына жазып коймоюнча. Bir osiyatты kılgısı gelip atat, özünden kийинки baldarga, misалы менин байлыгымдын палан bölүгүнө мечит салып койгула, же палан туугандыбызга жардам берип койгула, же палан бирдекени кылып койгула, осият кылайын деген ниети бар да балдарына. Ошол осиятка ниети бар адам 2 түн өтүп кетпесин, осиятыны жазып койбостон дейт. Мындайча айтканда, өлүм эме, өмүр аманат, ошол осиятын айта албай өтүп кетпесин деген сөз. Демек сапарга чыгып атканда да 2 түн эмес андан көбүрөөк болосуз. Ошондуктан осият боло турган болсо, осияттарды жазып коюп, айтып коюп кетсек, туура болот экен сапардын адебине. Кээде мисалы карыз болуп калат, үй бүлө билбейт аны, сиз эле билесиз, алыс сапарга кетип атасыз. Демек ошону жазып кетиңиз деген сөз. Жазып палан адамдарга мен ушунча карзым бар эле, паландардан ушунча аласам бар эле деп ошо билген адамдарга дайындап кетиш керек экен. 7-нчи адеп үйдөгүлөрдү кимдир бирөөгө тапшырып кетүү. Чыгып баратканда үйдөгүлөр калса, аларга көзөмөлдөп тура турган, карап тура турган адамдарга дайындап тапшырып кетишибиз керек экен. Кудай сактайт, Аллага таян, Алла биздин сактоочубуз, коргоочубуз деп кетип калса, бул туура эмес болуп калат. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا. Bukhari rivayetine gelet, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'a çıkıp baratkanda, Tabuk kazatına baratkanda özünün orduna Hazreti Ali'ni orunbasar kılıp, dayındap, tapşırıp, üy bülösünü tapşırıp, küyo balası Hazreti Ali'ye tapşırıp ketken deydi. Şondan biz de saparga çıkkanda arkabızdan üy bülözdü, bala çakabızdı karap tura turgan adamlarga dayındap anan saparga çıkışыбыз gerek. Үйдөгүлөрдүн нафакасын, күнүмдүк турмушка керектелүүчү каражаттарды камдап кетүү. Сапарга чыксак, не кылыш керек экен? Үйдөгүлөргө керектүү нерселерди, каражаттарды камдап коюп анан сапарга чыгыш керек экен. Ал биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Милдетибиз болуп саналат. Ошо биз молдокенин алдында отурганда эле көп айтам, себеби жашоодо көп кездешет, бул туурасында көп салкын көз караштабыз. Напси бар, шайтан бар, дүйнө бар, көп унутуп калабыз. Никелешкен учурдагы Аллага берген сөзүбүздү унутуп коебуз да. Аллах Таалага биз сөз бергенбиз, не деп? Биз Аллага никеде келинчекти өзүбүздүн никебизге алып атканда кабыл кылдым. Я Алла, мен сага сөз берем,
мына ушул кызды мен өз жоопкерчилигиме алдым, мен кабыл кылып атамын деп Аллага сөз бергенбиз. Бунун мааниси эмне? Бүгүнкү күндөн баштап тамак ашы менин жоопкерчилигимде. Кийим кечеги менин жоопкерчилигимде. Bunun talim tarbiyatı menin жоопкерчилигимде. İbadatı, takvadar bolusu, imandуу bolusu, uyattуу bolusu, din menen жашап, дүйнө жана ахиретini kurup kalуусу menin жоопкерчилигимде. Öz mildetimi alamын o Allah. Sen maga adal kılıp bergin, ortabızga nikeni жарактуу kılıp bergin, ata enesinin balansынан maga ötkörüp bergin. Boldu, bugünden başlap ata enesi emes, men özüme mildet alıp jatam, men özüme kabul kıldım degen söz da. Nike azemindeki aytılgan sözçü. Андай emez, nikede aytıp koyduk, kabul kıldım dep koyduk. Alıp anan özü үйdө oturup alıp, ayaldарды olsa Россияlatıp, başkalatıp, talalatıp, har kандай saparga çıkarıp koyup, alar al jakta türdü erkekler menen aralaşıp, жалгыз mahramsız, türdü aram işlerdi kılıp, kıynalıp, korduktu görüp, maydalanıp, çaynalıp, sizge akça jönötöt, anan biyakta olturup koyup, akçanı esептеп koyup, men üydün erkegiminde olturuş, андай emес da. Kabul kıldım degende manisi men жоопкерчилигиме alып atamын dep Allah'a söz bergenbiz. Oşol ubadan unutmaylı da. Saparda urmatlı tuğanım, sapardın dağı bir adevi, bu saparga ayal kişi saparga çığa turgan bolsa, sözsüz mahram menen çıkış gerek. Ayal kişi saparga sözsüz mahram menen çıkış gerek. Erkegi anı koştogon kimge nikeleşүү adal emes. Kim menen nikeleşe albayt, oşonu jakın tuğan dep koyt, mahram tuğanı. Mahram degende manisi aram bolgon adam. Emne aram, nike aram. Al adam menen nikeleşe albaysız. Demek jakınыңыз degen söz da alыс emес. Nike жүрбөйт. Jakın tuğandar. Oşondoy jakın tuğandары bolboy turup, ayal kişi saparga çıkkаны ruhsat emес. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ve ma atakumur rasulu fakhuduhu ve ma nahakum anhu fantahu." Peygamber elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emnen islerge alıp kelgen bolsa, oşonu bekem karmagıla, oşonu algıla jaşoңorga, amal kılgıla, moyunsuңgıla, ınangıla. Ve ma nahakum anhu fantahu. Emneden sizlerdi toskon bolsa al nerseden tosulgıla deyip. Emnen islerge alıp keldi an algıla, emneden tıydı al nerseden tosulgıla. İmam Zuhri rahmatullah aleyhi bu ayatın tafsirinde aytkan: "Minallahi ar-risala ve alar rasuli al-balag ve alayna at-taslim." Demek Allah Taala'nın taraptan elçilikti jönötüp koyu, kabarlardı, dindi jönötüp koyu Allah taraptan bolot. Paygambardın жоопкерчилигинде жеткирип koyu bolot. Bizdin жоопкерчиликте moyun sunu bolot degende. Bizdin жоопкерчилигибизде moyun sunu. Paygambar jetkirdi bizge. Oşol din bizge çeyin geldi. Emne adal dese oşol adal kıyamatga çeyin. Emneni aram degen bolsa oşol nerse aram bolup kalat. Al nersege moyun sunup kabul kılуу demek bizdin moynunuzdagı mildet degen manini tuyuntkan Allah Taala'nın sözü. Muslim rivayatına gelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu ve ma amartukum bihi faf'alu bihi mastata'tum." Hazırkı ayatты çeşmelep turup Peygamber'in aytkan sözü. Men emneden sizlerdi tosup jatsam, al nerseden sizler saktangıla, oğlak bolgıla. Andan oğlak bolgıla. Sebebi Peygamberimizin tıyusu şariatga baylanıştı. Bu Allah taraftan Cebrail'din körsetmesi menen ayan arkılуу bolot. Peygamberimiz öz kaloosu menen süylöbeyt. Peygamberimizin tıygan nersesi Allah Taala'nın Kur'andagı tıygan nersesinde ele bolot. Emne nerseden menselerdi tıyıp jatsam, al nerseden sizler saktangıla. Emne nersege buyurup jatkan bolsam, güçüңөр jetişinçe, alыңар jetişinçe, kudretiңер jetişinçe, al nerseni atkargıla deyip Peygamberimiz. Demek, jogorku ayatты Peygamber çeçmeni otat. Emne dep, tıyulardan to'liq saktanış kerekpiz, aram nerseden. Aga har bir adamны küçü jetet. Dura gözüңdü sakta dedi, har bir adam göz saktay alat. Bu özgöçe bir küçtün gereki yok. Aram jebe dedi. Har bir adam aram jebey koya alat. Birok ökümdördüçü kılууга тийиш болгон милдеттемелерди güçüңөр жетишинче кылгыla degende. Себеби бардыгыны 100% bir adam толук кандуу аткара албайт. Har kimdin özüne taandык болгон Allah'ın ökümdörü болот. Kançасы kıla alsa, oşo güçüңөрgө jaraşa buyruktарды atkargıla dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkan. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat:
La yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wahidin illa wa ma'aha dhu mahram. Allah'a, Peygamberga, akır gününü iman keltirgen adamlarga adal emes, bir kündük aralıkты sapar kılıp çıguu mahramsız. Yani mahramı bar bolsa gana imandı ayalga ruhsat bolot. Bir gündük aralık bolgon saparlarga jö baskanda bir gün kança basasız, oşo bir gündük saparga çıkkanda mahramı menen gana çıksın degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul mazmunda köptegen hadisler gelgen. Şunda hadislerden ulan bilinen şeriattın meselesi ayal kişi mahram menen jada kalsa acıga da bara albayt. Bir sahaba gelip Peygamberden sorap atat, o Allah'ın elçisi. Men dedi kazatqa çıkıp baratam. Men kazatqa çıkışım gerek. Ayalım bolsa acıga ketip atat. Men emne kılayın dese Peygamberimiz anı kazattan kaytarıp sen ayalың menen barıp mahram bolup tur ayalың menen birgelikte acıga barıp kelgin dep kayra kaytarganda. Oşonduktan ulamalar aytat, acıga barganda jakşı adamlar bolat, buzuk adamlar emes. Jakşı adamdardın kollektifi menen bolsa dagı ayal kişi жалгыз жөнөтүлбөйт mahramsız, jakın tuğansız. Jakın tuğanı erkek ulu oturgan bolsa, andan keyin alar bir saparga çıkkanga ruhsat bolu eseptelet. Egerde жалгыз saparga çıga turgan bolsa, ulamaların aytkan sözü var, жалгыз saparga çıkkan ayal deyt, al kanatı jarakat alıp kalgan kanattuu siyaktуу deyt. Kanatları jarakat alıp kalgan kanattuu siyaktı. Uçam desele, götörülöm desele kayra tıpırçılap kıynalıp kayra ıldıйга düşө берет. Götörülöm desele kayra ıldıйга düşө берет. Oşentip erkegi jok bolgondan ayal kişi alsız bolot. Arganday nerse boluşu mümkün, orup kalışı mümkün. Betapkanaga birөө götörüp alıp barışı gerek boluşu mümkün. Anın aldında birөө çoğu şerik bolup jatıp aga koldow körсөтүp, jardam berip birөө karaş gerek boluşu mümkün. Jumuşta birөө aldap ketişi mümkün. Maşinası buzulup jolda kalıp kalışı mümkün. Arganday nerselerden boluşu ıhtimal da. Arganday nerselerden boluşu ıhtimal. Ulamalar aytat, samolyotda, uçakta oyloysunlar al jer kooптуу dep, balkim al jerde emde oşol samolyotda, uçakta ketip atkanda balkim bardyгы жабышып олтурат ал жердечи. Жабышып олтурuşu sapardын менен birgelikte oşo bardyk söz süйлөө, başka nerse tiyүү, süйлөө bardyгы oşol jerde perdenin bardyгы açılıp kalışı mümkün. Şondan urmatlı tuğandarım, bul erkektik emes da bir söz menen aytkanda. Erkektik emes, uyda oturup alıp ele ayaldı бүткүл alamga jönötüp koyup, bar emne kılsaң oşo kıl, tört tarafın kıbla, emne kanday jaşaysың jaşa, күнүң түнүң kanday ötöt, işim жок, maga akça taup berseң boldu dep olturup, bul aybandык sıfat bolчу. Aybandык sıfat bol eseptelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, dayyustar mындай ayalını kızgan albagan, ar namysты jogotup koygon erkekler hiç kaçan beyişke gire albayt degen. Özünün ayalını eme erkek aytışı mümkün hem ne olup tur eme. Akça tavuş gerek de, başka oluş gerek de. Demek uşu çeçimge çıkarıp atkan, sizdin içki sezingimiz demek dayustukka dalalat kılıp turat da. Demek sizde arnamız ketip kalgan. Abir degen ketip kalgan. Ayaldı kızganu degen sezimni jogotup koygonsiz. Ötkönde ele birөө aytat, bir ayaldı görüp kalganda, oşol biröөнүн kızı, oşol biröөнүн ayalı, oşol biröөнүn ejesi emne kандай жаман көзсүз караш менен карайсың десем, эмне болуп тур дейт. Эгерде сен деле кызың бар турмушка чыгат да башка болот да бирөө менен таанышат да бирөө менен жүрөт да депчи. Бул деген демек дайыс болуп калдың деген сөз. Кызганыч деген жок. Кызың бирөө менен жөн эле никесиз бирөө менен сүйлөшүп жүрөт, башка кылып жүрөт. Эми жаш экен, эми жашоону көрүп калсын башка. Демек кызганыч кетип калган. Дайыс болуп калгандыктын белгиси. Şodan urmatlı tuğanım, ar namysты жакшылап сактайлы da. Mahramsız çıkıp ketken ayal deyt. Bul özünün tobunan üzülüp kalgan bir canı bar siyaktı deyt. Tobunan üzülüp kalgandan keyin kanday ele mergençiler bolbosun al jandıkka barıp tur anan kol salıp başlayt, maksat kılıp başlayt anıç. Jol bolsam özünün үйрүнөн ajırap kalgan bir koy siyaktı. Gelip ar karışkırlarga jem bolot. Oşon ele жалгыз ayal özü saparga tartıp, özü musafir bolup jet өлкөгө, jat жерlerге, musafirçılıkka ketip atat. Urmatlı tuğanı bunu жалгыз ele karışkırlarga salıp berip atasız degen mani olup kalat. Bir jol Hazreti Muaz radıyallahu anhu, Muaz radıyallahu anh ulu sahabalardan biri olgan. Oşa kişi Peygamberimizga gelip Yemenге сапар тартып баратканда Пайгамбарыбызга айтты, Аллахтын элчиси мага насаат айтыңыз dedi. Мага насаат айтыңыз, мусафирчылык кылып сапар тартып кетип атам десе, Пайгамбарыбыз кыска ныска толук кандуу деңгээлде насаат айтканда. Иттақилла хайсума кунт ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха ва халиқин наса би хулуқин хасан.
Кайсыл жерде болбо, биринчи сүйлөмө. Кайсыл жерде болбо Аллах Тааладан коркун. Каякта болбо сен таква болбо. Экинчи, күнөөнүн аркасынан жакшылыкты ээрчит, ошол жакшылык жамандыгыңды жууп кетет. Үчүнчүсү, адамдар менен жакшы мүнөз менен мамиле кылгын дегенде. Алымдар айтат, ушул 3 сүйлөмдүн ичинде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам толук динди жана толук адепти айтып койду да. Себеби диндин аты бул адептүүлүк. Адеп кимге? Жараткан зат Аллага, адеп өзүбүзгө, адеп жалпы курчап турган элге да. Алла менен болгон адеп кайсыл аркылуу билинет экен? Таквачылык менен. Каерде болбо, бияктасыңбы, Москвадасыңбы, Америкадасыңбы, Европадасыңбы, Кореядабы, каерде жүрбө, Кудайдан корккун. Алла көрүп турат, Алла билип турат, күнөөң унутулат, бирок рахатың унутулуп калат, бирок кылган күнөөлөр Аллахтын алдында жазылып калат. Анын бардыгына сурак бере турган алдыда күн келет. Алла каякта болбо, Аллах Тааладан корккун. Алла менен болгон адеп таквачылык менен. Өзүбүз менен кандай адеп кылабыз? Атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха. Жамандык кылып коесуң, пендесиң, күнөө болуп калат. Бирок ошонун аркасынан эми болду, эми мен күнөөкөр болуп калдым, эми намазымды да окубай кое берейин. Чет өлкөдө экем, эч ким көрбөйт, эмне болуптур эми деп намазыңды да таштап, арам жашоо менен жашап, туура эмес жактарга басып кетпестен, жамандык кылып койдуңбу, аркасынан кайра эле жакшылык кыла берген, ошол жакшылыктар жамандыктарыңды жууп кетет деди да. Жамандыкты жууп кетет. Жакшылык кыла берсең, жамандык адат жашоодон чыгып кетет. Жакшылык кыла берсең, күнөөлөрүң кечирилип, анын ордуна сооп жазылат. Аллах Таала жакшылык кыла берсең, күнөөлөрүнүн ордуна сени тозокко азаптабастан бейишке алып келет. Жамандык кылдыңбы, аркасынан жакшылык кылгын деди. Демек өзүбүзгө болгон адеп, күнөө менен өзүбүздү кыйратпастан сооп ишти көп кылышыбыз керек экен. Үчүнчү адеп кимге болот? Курчап турган адамдарга. Алар менен кандай адеп көрсөтөбүз? Ва халиқин наса би хулуқин хасан. Адамдар менен жакшы мүнөз менен мамиле кылгын. Жакшы мүнөз менен оройлук эмес, текеберлик эмес, душмандашуу эмес, көрө албастык эмес, ач көздүк эмес, жакшы мүнөз менен өзүңдүн анын ордуна коюп, сен анын ордуна болгондо кандай мамилени талап кылат элең. Ошондой деңгээлде өзүңө эмне жакшылыкты кааласаң, аларга да жакшылыкты каала деген таризде башкалар менен мамиле кылгының деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сапарга чыгып бараткан Муаз разияллаху анхуга берген насааты. Hazreti Muaz razıyallahu anhu İslam'da kabul kılganda 18 yaşar jigit ele. Dünyödөн öttü paygambarыбыздан keyin Yemenге чыгып барып, ошакта Yemenге барып туруп ошол жердеги чуманын себебинен өлгөн. Минбарда жан берген, чумадан чыккан жаракаттарды өп туруп, мындайча айтканда, мен укканмын пайгамбарыбыз айткан, чумадан өлгөн адам шейит болот деп, шейиттик менен жан берип атам деп Yemenде жан берген. Анын жашы ошол учурда 33 жашар жигит эле. 33 жашар, 18 жашында исламды кабыл кылган Муаз деп канча деген нерселерин укканбыз, бирок ошончо жылдын аралыгында жаш жигит кандай деген кызмат кылып өтүп кеткен адамдар да. Абдулла ибн Аббас дегенди канча угабыз? Пайгамбар дүйнөдөн өтүп кеткенде балакатка жетпеген жигит болчу. Жаш бала эле, балакатка жете элек болчу. Яны ошондой урматтуу туугандарым, учурда адамдар мээнет кылган да. Баадыгыбыз иншалла мээнетти кылалы, эркектер кайраттуу бололу, өзгөчө кыргыз калкым кайраттуу бололу. Өзбектерден көрбөйсүз, аялдардын баарын жалгыз эле ар жака жөнөтө берген. Уйгурлардан көрбөйсүз. Көбүнчө кыргыздарда ушундай бир тартип, кемчиликти моюндаш керек да. Ушундай тартипке үйрөнүп алганбыз, өзүбүз үйдө аялдарды көчөгө чыгарып коюп, өзүбүз мечитте дуаларды кылып коюп, биринчи сапта аялыбыз болсо базарда, башка жерде иштеп жүрөт. Андай кылбайлы да эркектер жумуштун, көзөмөлдүн, рызкы маселелерини, кесиптерди өз жоопкерчиликке алалы. Эркек тапкан нерседе береке болот. Аллах Таала ошого бизге милдет койгон. Аллахым амал кылганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.